CHIRATON TV, la chaîne d'excellence. Nayebi boko tuna na lamba kabyanini bazoruba nayebi kuramba te eloko nazolamba bino buyebi bien sekele ya cuisine na koyebisa moto te naza kulamba shema yo nini yango dixième vie. Alors bandikuiza bongo famenom isobe number 1 le roi du rire naza usenga na bino ba obulinga kanga bo s'abonner na CHIRATON TV. Yakate yaba tata mama ndiku bilwa tubuluka pesa kusabone CHIRATON TV yango yeye na CHIRATON TV bula na bagag d'émotion chronique musicale chronique porticale chronique chroniqueuse chronique médicale chronique Covid. Abonnez-vous massivement à CHIRATON TV. Balabina CHIRATON TV. Biso to sa akoti to za wana to vandi. Bagaga bien yangoyo. Ba film bien yangoyo to do betaka. Be mission makambo nyoso obilubu nyoso be invité kitoko yote atuni motuno ekite batamaele obe awa na CHIRATON TV. Ye nini ye CHIRATON TV na CHIRATON TV, udinguta nini? Udinguta bakat, udinguta batet, udinguta l'émission, kuta page monsieur talango na CHIRATON TV, pour na CHIRATON TV, vous êtes cité. Ya on a bingi massivement, na s'abonner, lu sanga na bino nyos tout, pour vous ala te cité, parce que tout ça kawana. Et si tout longwa, ce que dinguta la biso, talabiso. Ah, nganke ku s'abonner. Yozo zila nini? Baki na yo kendo komisari oui asa autodidacte autotika ebo zo mata zo koma de pesa mpiki zengi makasi autodidacte non côté autodidacte akokoka yango akokate point et wani za pasi mo autodidacte ngai il faut que dans maternité yo na maternité ke dukani lobaki lokulinga mibali nyonso mama maternité ponde bayembe ya biso ba mikina hata ni nani mwana banzembo ni oyemba Pourquoi on t'a tout à na lala ngate benda taya ubimse loko azal kwa pinati belezi ko di ba bimita yo oyo tana mo yo mto tanga ga sala yo muzama yeba tena iba mo yate masai omoni balobaka no boti obayale posete no boti mona kizenga za be mona mwana ni kasi ko jaka mona ko tiaka yemba nzembo ana zana mwana kizenga abaka mona nyasa dai kaka mona azana mwana ngo atamona nyasa dai kaka mona muyaga mwana kaka mwana mayonnaise mwana aida mwana bobo mwana chitu mwana buyi mwana kizengi mwana yo papa kufingira na mwana te o zana ya za kwa mabela te zono zo mwana papa pardon na maite te malongo na baze papa la banga nzambe papa bonga mna yemba ngoza vocalist ndenge bayembela kizengi mwana kumbu ya yi aza kizengi ke baba ya mungwa ndio uyeba moni manani michopi yala na mama na ye mama na ezali kinde kwa tersas kwa terzol amona ka bien te mais alongo na baze na banga nzambe nini za kula kiso banga kanza mama na ngai botika omoni lopanga makere no makelele boninga na betuza kana boyoka na bonjour na joke papa mpata boni bien papa papa sano boni Bien, Bouddha. hein Nanga sai na boyfriend soki. tena jokende mutuka epesa kokosho nde babungishi na benga na jokende ya jana pisa yankit nazolaka yo Nanga kan sai boyfriend soki. bon nga na jokende na nsima na ngai nani pichulengo le père de la charité pala atinde loko moko na lobaki achangu na kombo na yo makengo bwenshi na touche bwenshi pe bakutinda na Richard Ndinga chauffeur mbala maida bambongo wana cho batindi osimbi yango o dépasser 100 na kolongola otoja dia chez chez vous
ngai na kolongola ben mo ndamba mbongo mpo na dira yo radio wana pa fifi bolili fifi bolili minus minus na dira yo radio ah jule nga radio wana gibor ya fifi bolili ya bazana na courante pona va pas ni bolili ya yo kin komba fifi bolili akanisi lo kwa bolili ok bon frère na retour merci mon frère. ok papa butikal malam papa na bien ukuma na mbakana so komi kota popoka baka o pesi na ngai jango yivuzi kana chabe na kwangu na amoni na bado excellence jango yivuzi oyabi na lokola na numero 30 dikola na numero bakupela kite mafutu mimi bakupela kite mafutu na bango mimi sasa na kutumisi ye bakupela mafutu akanisuka tena febe sika yo le kawana yebcha ebo mama tanga bango baza be kuna kongo satra ba bomba ona morgue tim kono na oya na joke ye mwenye wewe mbashia ko ba bomba nai ya mwana ngolo kwa bemba nani yes ya tena jambo azoyo na defsembo Mtu asa kufuayaza. azoyo na defsembo Pesa teta nziri sa bulai. Tefutu yoga na kilobi na kutoka. nana mbonte bon otika na malam ose Bon frère, faut que na papa kwa mboteleji na nzile ya kwa basali wa fasi mto. Ambuteyeza zali basi basali ba fosi mto wana ambuteyeza. Mtete nguko mtete makatika kota makadi kibala. makadi kibala chama Matadi kibala. matadi kibale na matadi kibala matadi maro Makadi kibala makadi. Matadi kibala. Matadi mayo. Yukutuya yumiswe linda kanukula ya nyao. Zuba wana yuko Kaka na yu ake. afingi mwana na afinga kaka mwana na yu. ulubate ula ha na nokula yi wibiete yanyaka bomonte mbena tiki ada nokula yi ya ubenga malizani no matana ubenga ye noko Isa sile sali ni nomba. Kusa ngata ba yuba na yo. Ngata kama na yo. Kama na yo. Kama na yo. Kama. Nasi kama mo. oh lutisi Muni biko. lutisi ndeno Ngana tiki nda una ngana yo panda. Osa ni ngopi msanga zuwe. Ngana sa di suba. Ngana sa di suba. ngana kazoba Akam na una yo. Ah. Nda unini ozo kumisa. Wewe nda. ezana ko tena yo ya ka teneke na pati Ngana so sa te pansi min pona yo. Oso di ngoba ndo shashire. Kasa kama ngani. Kasa kama no shifre so sani. Sunga bina lubi. Na lubi sunga. So sa no shifre no shima ndo. Na lubi daga sham. Daga sham. Kena kwa sham. Mama tata. Tata bado te yumo mzee. Nuko ese nuko kokota moja bado na shamba. noko akoti na sema Nuko tukute mama mzee sema vile kote kutema kote sema ndio na ubito. Unina ubito ndio. Mama nuko kote moja bado na shamba ngatoka ngata mbina ngatoka. Oyo kan. Nani kota sham. Nani kota sham. Nani kota sham. Wodi osa tina kanga. Tata. Wodi naba no. Ngana bado kwetike yo. Wesa noko sana. Nini boy? Wesa noko sana. ngana jolo Asali ni kasimogo hasusa tiki. Kanga no. Bongo mwa kazi na yote na hana yoyo. Uzogangira yebo. Sio na zano ko nanga ni mwa kasi. no nda kwa ditala ifo ku Mama mukulu buyi. Asali ni. Nanda kuna yini. ikazo pesa ina azio Asali ni. Mama acha tosaka kote kana shamba ndenga lubase. Mama takana shamba ndenga. Kasa ndipo kote na shamba ngaya hiyo kio. oh yuko sepea te mwana kazi na ya mwasi me azo benje yo ezande ngeni abaya pe noka ngala na kiti na kana pe ngai na robite na kiti yako la tempo ngai na lingi na ta televiseur ya lobi bozanga televiseur mususu na samba kote na samba yango na Lobi kote nina beto. Onina beto. Mama zera mwana huyu malgré mazuru makambia. ayo bodora yo kwenda mondo ya lobi na ngai Nganda yete mwana wanazali. Amuna mbaya toba.
Kitu tunapaka papa ya. Kama na papa singile so baya. Baya wema basi kasi. Ila ngama inasura. Usimba kaibu. Kati mesema huyu. Mama. Mama nangai makonga. Patike kofa ya kawa. Ojo mona. Jani. Discours de Jean Pascal Jumlaï. Ila ngama inasura. Maviokele azana voyage. Biso tusikala lokula ba Maviokele na yo. Sikili kambo biso tuzana. Tuzari wana. Azana noko na ye. Azana noko. Eso ndi kambio vaccine. Mukwata na zana ndo. Bro bimeni ni. Bozo le pana bino papa oh. Anunga. Sanga pana yo. Wana kazi. Tawa ndo munda ukamuka. Ndio ukamuka. Songi. Mambo ni kwa kunda wani. Kuta na nukuruta la tepe nikamuza na ngote. Nous avons cette qui dans ta télévision. Nous avons des formations. À quoi tu es na chambre? Na samba ngana mama na kiti nanga ite kiti ngoya yo. Nyota yao ni kila wakati. Asani noko asani mubali te. Mama wa nyota na ya mboy zate. Kwani? Makamna mwana njera mindela basali bicho boy. Oh mindela bazofisala njela. Azongi. Bon. Jo ambo. Yamba yikaka sepi. Na yo kyoso la kwanga. Yawo ka to denzela nja me biloko joya. Papa yinjale siri. Dale chiri. Papa ye. Anniversaire na ngeta de loi. Mama, anniversaire kumunye. Mama. Ah, il faut ton dia kalia katolamba ka. Bon ye jana tikinda kukwelele kwa kewa. Maja. Akipi paite asa. Oh, bana ni baza baona shamba. Alali bazana shamba. Alali to balali. Baza shamba. Hello. Namona baba zonde baba baba jena baba. Nana. Yo moni nana. Lelo. Bazana noko. Hello. Adem Beba. Bon na noko na chambre ndingi. Baba ndo sana ba je ba ye ya uto kwa. Mama, atia kena nani? yo kan oui kanaka munoko na yo. Oh, Tata saka kana muntu chika kande kuna hiyo. Kuna hiyo bafuanda kana hiyo chika kana. basa zoma boye. Tena tena mina nga. Okay. Boye tata. Saka kana ndi kuna hiyo. Mama Mama janya bima kana yete. mama ngoma bamba bonde bota ba je. Kanga oui na tana yo bena mkomfuna utute ro pilipili na chilo na bilo. Oh, Ni kamboni. mkorobu. Bima. Adela Bima. Bima nani? Isoni tenda tena. Nalibie Marisha. Oh noko na yo. Tu vois noko ba comité la chambre bino mbali ndengi. Noko. Papa ata bino moko. Bino bujala ka na to kuta ye bino ye ngala yibi noko na yi. Chiko chaque jour noko ya ka. Lelo papa papa balbaka no 9 jours ya mko biloko mko moko za pona muyibi. Papa yo mko wana bazobunda na mwasi na yo azobeta mwasi no makofi. Oh azopesa éducation azoyokete azobangita azobanga noko. Ah bon? Donc mwana obwiwi azana ngeto bakuna ora na shamba. Mbetu oyo ngana lala kana yo na bimsha mbongo na somba. Oyaka na mibali mchuzu bazomata na mbetu nanga. Noko. Noko na robeto te. Na osalo pe mabete. Saleka mabe. Choko na njo ya kota na ndako eza mwati muta permettre. Mais chala mtuno ndongo zobima na lupango choko kome pala mino zokufa. Fusale bo. Changu na mtuno yo. Kala za mutabantu. Na yebi nzela mboka. Jean. Omoni fino mubimbo zobanda di boma lobby. Mkolo kufa. Sale sakola ya mawa. Ndako na ulala ngoli sisi te. Olala te papa. Tata ni bisaye. Merci. Papa mutika la malamu wala. Papa bongo tiki bongo. Yaya. Fresh mboga. Bozonga. Kasi di boma ndio bandote. Kota te. Kota kindumba pendana ndako kwa Libala. Ndio mwaso ndana mbaya. What's
CHIRATON TV, la chaîne d'excellence.